Ma'am, naimbag nga oras mo makipagladingit ti biyang ti JCQ News, iti karito napasamak, iti karito'y kalibin mo. Kasano iti napasamak, idi na disgrasya isuna. Idi kalman sir, agtutungtong kami pelang idtoy. Oo. Ta medyo nga rod naginom da sir. Mm. Ngam handam nga tay totally nga nabartek. Oo. Ta iso na sir habang nga urayin di kadwana, kapela dumigos ko na di pa ba? Okay. Apan nagdigos. Inalpas nga nagdigos sin sir, nagpakadadan. Mm. Apang kumot iso day napang ko itulod di ba sir? So da Mm. agsip nga day yun sir. Mm. Katatan sir. Di nairuwar di motor nakapa dati igid sir. Tibatog na dati kasera. Mm. Tatan kuya paki abang nga kasarsarita DJ kadwa na sir. Gur kabiit makaisbu ako na sir. Tatan di ko abang nga kasarsarita deti kadwa na nga pakikukam na tasonan pakibaybayabay mo tano na ti madina amo ko isurwam na tanong ko kanya na. Okay. Ke lumasat tinalyaw na ti bagatan sir hindi na siguro na unay natalyaw dito Amyanan. wood. Tapos adain mo na nga limabasin sir yung sipsiputak so na. Tapos tanda napansin siya uray siya sir ja napansin di Nga adat ti sumungsukat ti sir amyanan. Okay. ada ko na overtake ka na DJ nga armor ko na da. Oo. Tanti lang nako ak sir DJ pan nakaana nalatan sakto siguro overtake sakto ma di pan nakakuha na sir. Kahit nga sawen kit as in nga nag face to face da. Side man Ay, sir. side lang Oo. tinakaala. Kasi dito kami sir ko dito tinakapurwakan na. Ngam naka-helmet iso na sir. Ngam DJ helmet ngamin madi nakalak. Oo. Nakaikat iso nga na ipurwa di helmet. Mm. Ngam madi na perdi di helmet sir. Ngam tapos nakapag iso na. Haan nga yan dito'y isuna, taglib in Kenwood. Sala nga madi yan idi sir idi nilalada iso na nga ag duty DJ San Nicolas. Inalada lang iso na security guard reliever. Tatan sir kuna deti kadwa na aga uuwi kami diyan kunana. Oo. Ket imay dati alas 9 ti bigat. Mm. Ket agtakan timot aditi panunot ko sir. Api in kami ay kunana dedi kadwa namin. Bilisan mo ta mayang hapon magju-duty ulit tayo kunana. Kunak mo ti panunot ko sir api ag-duty ko adda sinukatan na kasi DJ kasukat na 24 hours. Okay. 24 hours DJ kasano na masukatan. Kunak mo iso ti aditi panunot di ka mapanon kunak di kalman sir igaw gawid ko agsarsarita kam pay di kwarto nga Okay. agpapauyo na. Oo. Tama no ngamin aldaw nga madinagawid. Nagawid. Makakuan na ka DJ di pa makitkitaan niyo kabsat ko nga nagsit da ka DJ asawa na so nga mailiw na mo ja ilay bagbaga tagpapauyo na set nangog ko nga mapan ag-duty dati malem nasakit na akom ko. Oo. Day off ang gana lang mano nga oras sir. Oo. So day Kaya't mo umyampay lang kung maisuna. un sir. Oo. Iso pagpapauyo nga apay kaskas taka ko na nga umay na kikisin deti likod ko sir. Oo. Mamisnak ko na ko indinay ko nga noon apod sang sangit ka ko na kanya. Oo. Awan ko lang trip ko lang agsangit ko na sa tama ba ina ang harag Kas lang naman. pang anam lang Yun, kanya sir. na. So DJ di ka kadi agpapauyong ko na uray nak maato no hanggang na 15 ko na ta bayadan tanto DJ loan ko ta aglon tanto ulit ko na sir. So DJ Amo may tikas lang partaan na kinyam or nagparpariknik ka nga kas jiti nakapayan na idi napalpalabas nga aldaw. awam mo sir ngam no DJ time na ano agap-apa kami adda di baga na nga anas mataya la ko man kasi bagbaga na tilad na maibagbagam ko na kanya na. Okay. Tapos kini no makalaglagip sir idi madipay nga nag security guard makalaglagip Agigan ito ide. kun sir liblibin kami Okay. nabit pay lang nga nakastrap iso na iti security guard sir. Oo. Tatan sir na makalaglagip tudua kami ta kusina agawid ko man ni maman mat mabasan tula agawid no mataya ko kapag tay bagbagam kin kuray Okay. mata ibaga na October ti awid na ko na nagkasla nag-extend ko na sa Oo. uno.
So kalpasan dito napasama kanya na addan iti panakisarita yo iti biyang datoy driver ti armored car. Idi rabi sir napana di jay ni mama tin nakihipatang tindi jay advisor sa iji mo tay head nagsuda ti nagpatang sir Oo. nga no areglo no kwa so nakikuha mo sir nakisarita damo na sayat nagmaya mo nga nakiareglo So hanggang gipila kason areglo latan. on sir kun numano ka diti maitulong may kunada dinamagdan no mano nga amount ta Oo. no kangarod sir tatawaga DJ anak ko nga kuyaen na taano muna mo lang ti kwa insigida mo nga nakapagdesisyon ni mama sir may baga na mga di kadla kaya nga pa sir 100 kuna maya mo siya okay mo indil da mo nga Yung 100,000 tapos isuda pa iti mga shoulder datoy funeral services na. Haanen. naan sa dakam pag isun ko DJ maawat nga kwadan sa DJ 2100 nga Iti karay iti panaglive-in nyo, ma'am, ada iti nagbalin nga bunga yo? Awanen. Awan. awan sir Okay. DJ lang anak ko ti Tikas lang un panakaanak sir un na. sir ta idi kalman sir kawawid na ti alas 9 dadagtuyod sinabo DJ anak ko DJ kamay may sana di 31 kun DJ Oo. duwa ti taon na kaya nakigtuta nga rod, sir ta bigla nga Si Mang Pet. tinawagan DJ anak ko ti daddy ket himala nga daddy kunana Oo. DJ kwa anak ko nga dati taon na sir nga lalaki nga napanda nagpapauban sir mailiwan da nga permi dagita ubing kanya mo kuna iso DJ makuha mo nga nangug ko nga kas DJ kadwa na nga mag-duty da imo nagag sir nalapatulogon to ubing ko na nga hindi na siguro mo uri nga rumwa Oo. nagsang-sangit di kwarto sir nga agpapauyo Okay. Ma'am, di pa naginumda ka di kadwa na haamot inakaro? haamot Tay sir katamtaman lang. sir no min inom iso na sir na tanang haamot nga diti kuha nga diti kas baong haamot sir Ma-manage na pa ilang sir napampay nagdigos di kalman sir Okay. inuong tapay di kalman binagbaga akpay di kalman sir So as in nga nabigla kay latan, ma'am. sir diya nga rod lalo ko mama ko sir noon diya ko mapampanunutang nga da anak ko baka pati siya diya talaga mapigilan tiri na nagsaom nga panunutang sir Mano kay nga dati di, ma'am? ibali talo kami lang sir kada di baba tao mo dagiti magkaskasera dadan sa ti unog da sir